Kei te whakatika ngā kapa waka ama i a rātou anō mō ngā whakataetai o te motu, ka tū ki Waikato a te wiki e tū mai nei. I haere atu a pōtaka maipi ki te kōrero ki e tahi o rātou. E whitu tau noiho te pakeke o ēnei kaihoi waka ama. Rahui pōkeka mete! Ka tikara he kapa tamatāne nohi nohi e whai ake ana i ngā tapuai o tō rātou kapa kōhine. Ko mai a heu moana te kāpene o te tīma i kapo ake i te metara kaura mo te kapa kōtiro nohi nohi e 500 mita i te rātau. Kei te tiro excited ahau mo te whakataetai kei te harimai nei. Nā te mea i toa mātai i te rātai. I te rātau, ai, ko e rā e 5 e 6 ngā tau, i tēnei tau ko te 6 me te whitu pēr ngā tau, ko te wawataka pērā anō. Heoi, ki te kore, pai nohio kia mātau o te ropu o Rahui Pōkeka. Kia tūpato kei reira te kapa tāne e kipa ana i te kapa kōtiro. I think our boys are keen to get out there and participate with the girls and be as competitive as they were last year. Hei te tūrei e tū mai nei, ka whakarauhi mai ngā kaihoi waka ama katoa o te motu ki roto o Waikato ki Karopiro. Hoi anō mo te karapu waka ama o Rahui Pōkeka, kei te whakarite tonu mai rātau, ahakoa te ua. Ahakoa te ua, te āhua marangai, tino a tāhua te tauara. Ki taku mōiho, i ara ka tae mai ngā tīma, mai ngā tamariki noki ko te midgets tērā, piki ake ki ngā pakeke a hākopa mā tērā. Nā ia wā ka tini haere ngā tīma ki te hoi ki runga i te roto nei, a tāhua. He kotahi rau ngā mema o te karapu waka ama o Rahui Pōkeka, ka haere ki te whakataetai ā-motu ki Karopiro, hei te wiki e tū mai nei. Pōtaka maipi, te karere.